Shalom, 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 nshuti bavandimwe. Twongeye kandi kubasuhuza muri uyu mugoroba w'umunsi wa none. Turavuze ngo Imana mu ijuru ibaheze umugisha. Dukomeje dushimira abavandimwe badukurikirana umunsi ku wundi badahwema gukurikira ibiganiro byacu. Turavuze ngo Imana namwe ibaheze umugisha. Rero dushimiye n'abantu bakora subscribe umunsi ku wundi, ndetse dushimiye n'abantu batenze comment zabo badushishikariza gukomeza kuzana ibindi biganiro. Rero bavandimwe mwese dukomeje tubashimira. Rero nk'ibisanzwe uyu munsi ni fire moto. Vuga ngo umuriro uyu munsi wa none. Moto wa Bwana. Uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe. Vana bose ndabona uyu mugoroba. Abayomene bazakunda kuvuga ngo ngo uyu mugoroba ngo ni ukibaho mu buzima bwacu. Natwe uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe. Twahuye na umugoroba mwiza cyane. Kuko mubibona aha ni muri studio zacu za Karingi TV1. Kuko twababwiye ngo tuzabazanira abatumirwa batandukanye bavuye hirya no hino imigabane itandukanye y'isi, kandi turabasuhuje mwese mutuye ku migabane itandukanye y'isi: Canada, Australia, America, Europe, hano henshi hatandukanye. Bavandimwe turabizi ko mudukunda, natwe reka tubabwire ko tubakunda. Rero twabazaniye umutumirwa special, umutumirwa kabuhariwe, mugabo wose biracika muri industry ya Mulenge. Uyu munsi cyongereza kiravugwa. Hakika ya Mungu. We are the one who know what it is. Step by step, one by one. Yes. Uyu munsi twahuye korere umunyamakuru ubica bigacika Rugenza TV umaze guhabwa igikombe nk'umunyamakuru and content creator and journalist professor Young. Bamwita ngo ni Young man. Gereza charge Hakika ya Mungu. Uyu munsi ibintu byakomeye. Amadu bimurenge. Amadu. Ingereza salamu. Ewan, ariko nuntwara wa mugabo. Ndakujaje. Rero twamuzanye, twari tugize iminsi tumushakisha. Bavandimwe nateze turutse kure cyane. Ariwe gusungenza kugira ngo nze kumureba abashe kubagezaho amakuru meza. Yego. Makuru y'agaciro. Makuru azagira icyo abamariye muri iki gihe. Yego. Kandi uyu mugabo afite ubwenge bavandimwe, baye mubabwiyeho bukeya. Yego. Mugende murebe hariya kuri channel yo muhirukire. Icyakora iwe ni umuntu umaze kumenyekana ku isi yose, kuri mitandao itandukanye baramukurikirana. Uziko rero undi ari igihugu kimwe nageze mutavuze. Sanga ko baragukurikirana. Tiboreka kuko twebwe turi za komanga. Komanga. Kandi journaliste du talent. Journaliste bien qualifié dans tous les métiers encore. En tout cas. Igifaransa n'icyongereza uyu munsi turabimix. Wango mixage. Hakika ya Mungu ndakwishimiye bikomeye. Turavuga ibyo bitale. Murakoze cyane kubari badukurikiranye hirya no hino. Ku mazina ni Mahoro Lora, ariko ngoro kinyamakuru bita Rugenza TV. Aho niyo muzoza mukurikirana 5 kuri 5. Ariko kandi ndasaba abantu bose gukora subscribe kuri Karingi TV1. Aho niyo muzoza mukurikirana biganiro bizira umuzi, biganiro birimo amavuta, biganiro bidahwema kuvuganira ndetse no kwibutsa bimwe mu byaranze iwacu Mulenge. Aho rero twaba tubasaba kuba dukunzi ba Karingi TV1 ko mwese nabo kuri Rugenza TV munyarukire kuri Karingi TV1 mukora subscribe, share na comment kugira ngo biganiro byiwe bizoza bibagera kuri notification ucyana zo kwita ikiganiro cyangwa kikuberaho kakujya kwisasu. Hanyuma rero ndabishimiye, ndi muri studio ziwe kuko yabivuze, yateze yaje kundeba, ariko kandi nta kindi kwari kugira ngo duhuze bimwe mu bitekerezo, bimwe twoganira kugira ngo bitwungure, bitange message ya none ndetse niyejo ndetse n'ikindi gihe kizaza, ndetse niyo turiho none y'ubuhunzi kuba turi mahanga. Ariko kandi ari ibyiringiro ko byanga byakunda ejo nejo bundi tuzoba turi Mulenge hatuzaye. Urakoze cyane nshuti muvandimwe, ndakwakiriye hanga muri studio zacu za Karingi TV1. Yego. Wakoze Imana mwije guhumurisha. Naje ndakwakiriye. Ndishimye ko duhuye nawe. Asante cyane. Urabona ko isinga ndango zakoranye. Oya yeko habayeho connection. Hakika ya Mungu. Yishuru. Kandi uyu ni umuyumbu ukomeye. Connection. Umuyumbu ukomeye. Kuki abantu babona umuntu aje kuri kamera bakavuga ngo nguriya muntu we yamenye amafuta. Oya yeko. Kandi ari utangira message. Reka tubabwire ngo Satani sheshuru meze. Hakika ya Mungu. Sheshuru meza kandi fata ubusa. Hari umugabo ukunda kuvuga ngo Satani ngo fata ubusa. Uyu munsi Satani yafashe ubusa. Oya ya sheshuru meza yakayongesha ibitangaza byabaye. Shuti bavandimwe, aha ngaha amazina ni Nkuru Ziza John, Karingi TV1. Turabishimiye abakomeza kudukurikirana.
badukurikirana umunsi ku wundi badahwema kutureba. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Yego. Kuko twabasezeranyije twarababwiye ngo tuzacisha ibiganiro bitandukanye hano, hazaca ubuhamya, hazaca ijambo ry'Imana, hazaca ibintu byinshi byiza bizabasha kubagirira akamaro muri iki gihe. Rero turi kumwe n'umuvandimwe aha, ariko ndaje mubaze tubazo nka tungahe kugira ngo bashe kubibwira uwo ari we. Rugenza TV1. Ninde Rugenza TV1? Ukunda kugukurikirana cyane, ariko abantu benshi ntibazi background yawe cyangwa se ntibazi biography yawe. Basha kutubwiraho bukeya. Okay, with my biography, ngewe kubatanzi nitwa Mahoro Laurent. Iwacu nandu bita mu Gatenga, ni hakurya ya Gwerera, hakurya mu Kabara. Aho niho mvuka. Icya kabiri, ndi umugabo ndubatse mfite abana batatu n'umugore umwe. Icya gatatu narize ndi umulisansiye, nigiye muri YLK Université Libre de Kigali. Ni naho nari Minister of Culture, nari Ministre w'umuco wa Kinyamurenge muri university. Secondaire nari umunyamakuru mu Gifaransa. Kuri none ubu nyine ndi umunyamakuru uvuganira ubwoko, uvuga iby'iwacu, uvuga n'akarengane tugenda tunyuramo uko bwije nuko bukeye Kimurenge. Hanyuma aho nduye Nairobi. Icya gatatu nemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Petero Paulo yandikiye usomyara mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 10 umurongo wa 33 haravuga ngo mbera ko ndagutumye ngo nawe wakoze kuba waje ngo kugira ngo twumve icyo umwami Imana yategetse gutumira. Amen, amen, amen. 34 Petero ngo aterura amagambo haravuga ngo menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni ngo ahubwo yubaha agakora ibyo gukiranuka uwo ngo iramwemera mu mahanga yose kandi kamwemeza n'abantu. Usomye ku 9 kugeza kuri 16 n'ubundi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa haravuga ngo icyo akora n'ubundi ngo muzohabwa imbaraga ngo umwuka wera nabamanukira ngo muzoba abagabo bakumva mu Yerusalemu. Haleluya, haleluya, haleluya. Turimo ndetse ni waci Murenge. Ngo rero kuba turi hano ntabwo ari uko ari turi hano kubwo impanuka. Duhari kubera kuko ari igeno ry'Imana yateganyije kugira ngo tubwire abantu ibyanone n'ibyejo hazaza. Rero kuba turi kuri cyano ntabwo gusa ari ibintu byizanye. Iyo mugira ngo tuje wenda mu bintu by'ibiciro se cyangwa tuje mu za business sinzi ko mwari kubona amafaranga mwari kumva kugira ngo dukore bizari gukunda yari menshi ubushize mbere ko korana ikiganiro n'umukobwa muri Canada kuvuga gusa ngo muga gusa nuza brand yanjye yo bukeya amagambo abiri gusa gutya amadolari 500 ibyo niba mbeshe n'umukristo uje mu akika ya Mungu akika ya 58 z'amanyakenya ayo 500 n'amanyakanada 58 amafaranga 700 n'amashiringa 2 niba ntara yafashe ubuzima bwaje bushire nukuvuga ibi ni kivandimwe dukorana nk'abavandimwe ariko kandi ntaco tuma tutishima kubera kuko twese turi umunyamurenge kandi umwe nubwo twogira ibya politike zigenda ziduhinduranya ngo zituzane ibi ngo bamwe nutugara abandi ngo ni ibifo bagane abandi ngo nitwigwane ibyo byose no mata ntibikuye umunyamurenge kutazoba umunyamurenge ni brand imwe turi bene kivurugira mu cyase kimwe iwacu ni Murenge twese atubyaye niho hari iminyonyo y'abasogokuru n'abasogokuruza niho hari babyara bacu n'abamuyomba n'abashiki bacu n'abaramu bacu ndetse n'abishwa bacu n'abakwe bacu n'abadata bukwe n'abamabu nuvuga ngo twese umunyamurenge ni ibikoba y'ingoma turi umuntu umwe kandi icyo dupfana rero kirito cyo twopfa. Bwana munyamakuru Rugenza urakoze cyane ariko uyu mugabo azi kuvuga yewe hakika ya Mungu ariko kananje sinoroshe hakika ya Mungu bavandimwe kubona uyu mugabo biragoye hari abantu bazasuzugura ibintu ariko uyu mugabo turamwubasha kandi amaze gutera intambwe muri no carrière mwubisha ko afite amateka akomeye uyu ni umunyamakuru uri bien qualifié en même temps un licencié à jamais c'est comme ça licencié à jamais licencié à jamais en jamais vie reka twongera none sawa uyu munsi ni fine rero muvandimwe murakoze cyane ariko ndagira kubaza akabazo kamwe ese mwene data Rugenza ko watubwiye ko uri umuyumbe kandi wemera Yesu nk'umwami n'umukiza yego kuki wibanda cyane ku makuru ya politiki ntabwo ndi umunyapolitike ahubwo jewe mvuga akababaro kari iwacu iwacu gupfa kwa bacu bapfa bazizwa baremwe ngende kuri kubyo batuziza apparence physique cyangwa se notre faciès ni ukuvuga ngo
politike bakoresha ya fasiyese cyangwa se politike y'ironda koko n'ironda karere n'ironda koko niyo yatumye nanje buriya baza bavuga ngo igiti cyakubiswe n'inkuba wano umugani ukomeye cyane ngo igiti cyakubiswe n'inkuba ngo ntikiza gitinya ijuru ngo ririjimye. Ntabwo kuvuga politike si ukwivuga kubera kuko turi abanyapolitike, twayivugishijwe n'akababaro ko kubona aho bene wacu bashiki bacu ba mama bacibwa amaberi, isi yose yayirebera igaceceka. Bituma tugerageza gutabariza ubwoko, twereka amahanga akababaro kacu. Ntabwo twabikoze kubera kuko turi abanyapolitike, ahubwo twabikoreshejwe n'umubabaro w'ibyo tubona dukorega umunsi ku wundi, bituma natwe tuvuga ari nabyo abantu batubonamo ko turi abanyapolitike, ariko twe ntabwo turi abanyapolitike. Mwene data arakoze cyane. Hari abantu benshi bagiye bibaza ibibazo baravuga ati ese Rugenza ko ari umuyumbe, umuntu wemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko cyane cyane imvugo yiwe akaba yibanda ku bintu bijanye na politiki. Ariko adusobanura impamvu, aratubwiye ngo nukubera yuko yatekereje akarenga n'ubwoko bwacu burimo bupfa, bazira uko baremwe, bazira apparence yabo uko basa, niyo mpamvu zamuteye kubivuga kwinjira muri ibi bintu cyane. Ariko bidasobanuye yuko atari umuntu uri mu iyobokamana. Rero nshuti bavandimwe, kugira ngo abari bafitemo urujijo mubashe kumva ubusobanuro bukomeye cyane. Buriya abantu benshi bakwibazaho tubabashe kumenya uwo ari we. Niyo mpamvu nabashe kubaza, nabashe kugira ngo ubashe kwibwira abantu kandi ubabwire impamvu wibanda cyane kuri ibi bintu. Urakoze cyane. Rero reka tukubaze ikindi kibazo kimwe. Kuki usanga abagabo benshi cyangwa se abagabo nako abapastori benshi bitwa ngo bashunze intama? Urambabarira kukubaza icyo kibazo, no kubera yuko uri muri iyo kariyeri. Ntabwo uri ndehoro yayo, uri umuyumbe kandi uri umuntu ukijijwe. Kubera iki usanga abapastori benshi batibanda gukangurira abantu mu bintu bijanye no gukorera ubwoko bwabo cyane? Ikibazo dufite ubu nyine twagize ikibazo cy'abayobozi, ubu n'abapasiteri nibo bakagombye kuba ba role model bacu, ariko tugira ikibazo cy'imyumvire y'abapasiteri ikiri hasi ngo nuvuga ngo ibyatwigwaneho cyangwa iby'utugara ngo nturi umukristo. Nubwo abantu bishwe no kutamenya, Bibiliya ivuga neza ngo abantu banje ngo bishwe no kutamenya. Vous les pasteurs bafite ubujiji buri en profondeur abeshi. Buriya zabumwe gatukisha bose, simvuze en general ngo abapasiteri bose. Nimvugira abapasiteri bose bararakara, simvuze abapasiteri bose. Mvuze wawe utkudukurikira umupasiteri ariko ugifite imyumvire ngiyo mu Rugenzi cyangwa ngiyinyuma y'imushimbake. Ubu nyine amateka yacari hariye kuba twavuga ibitugoye, kuba twavuga akababaro kacu kubwoko bw'abanyamurenge. Nukuvuga ngo abanyamurenge akababaro dufite kugeza ubu nyine ari abapasiteri igiye Yerusalemu ngo yasenyukaga, Nehemiya ngo yazaga afata ngo ukuboko kumwe ngo kwazaga gufata ngo umwiko, ukundi kuboko kugafata imbunda kurantegera, karubaka ariko ngo wazamura umutwe akagukorera deliverance akawumena. Je nuko bitokunda abantu bose babagenda amatambe batumvira ubwoko babareba ubwoko twadupfa, ariko nabo bakazana izindi propaganda zipfuye, nukuzanda simitwa guta endo byarakomeye n'ukuri kose. Kubera iki ntacyo bumaze? Niba utagize icumarire ubwoko kino gihe uzokikumarira uri kuzimu wabo banyamutezi na shetani ikuzimu. Korera Imana ugihari, vuganira ubwoko. Nukuvuga ngo nta bukristo burenze kuvuganira ubwoko bw'abanyamurenge. Nuko ubwoko bw'abanyamurenge nitwe twebwe nubwo turi minoritaire, ariko kandi abapasiteri bacu nibagerageze batanga umusanzu, nibagerageze berekana akababaro kacu, bazabe bibwira n'abakristo babigisha, babwire ngo igihe ngiki ijuru rizoba ryaratugejejeho natwe tuzoba tugeze. Ntibibe kumva gusa ngo sinovuga ngo iby'iwacu, uzovuga ibya Isirayeli wabayeyo, uzotubwira ibya Dawudi na Goliyati ngo bitumarire iki, watubwira ibya Makanika na Sematamu, watubwira ibya Zebura Rifandoro, utubwira n'ibya Singayi, watubwiye ibya AFSM 23, watubwiye isenduka rya Uvira, ukweka kutuzana ibintu ngo nuko ngo baragenda ngo Dawudi ngo arabyina ngo umwitero ngo umuvaho, kwigiye ngo isanduku y'isezerano ngo ryarivuye mu bunyage. Vyendirwa amateka yacu arayihagije,
mukangurira ubwoko, mukangurira urubyiruko dutabare, mukangurira urubyiruko gukomeza gukunda igihugu nubwo turi mahanga, mukangurira urubyiruko gukomeza gutanga imisanzu nubwo turi mahanga, mukangurira urubyiruko tuzobura gutabara ngo tunanirwe kuvuga, ngo tunanirwe no gukomeza gukundisha urubyiruko rutoya abana bagenda bavukira mu mabarabara, ngo tubereke iby'iwacu murenge, tubabwira abo turi. Ninde waroza abantu ubundi kwanza? ariko urababwiye kweri bavandimwe, kenshi twibaza ibibazo bitandukanye bisa n'ibi. Yego. Uti kuki abapasiteri batabwiriza ijambo rijanye n'ubwicanyi bukorerwa iwacu, bakabwiriza amateka ya Israheli, bakabwiriza amateka y'ahandi, bavuga ngo barapfuye barashize byageze bucya na gucya, ntibabashe kumvisa abantu cyangwa gukangurira abantu kugira ngo babashe kumenya iwacu ahariho no kubasha kubakundisha iwacu. Rero umuvandimwe, umunyamakuru afite inararibonye, yakoze n'umusesenguzi bukomeye cyane kandi asoma n'ijambo ry'Imana zose arabirangije, aratubwiye ngo abapasiteri badakora ibyo bintu n'injiji. Rero abo bantu b'injiji bagende barakubwa ubujiji, bakangurira abantu, bababwira amateka y'iwacu, babigishe n'iryo jambo rizabasha kuturema. Na Bibiliya ubwayo izivuga neza, ikavuga ngo abantu banje ngo bishwe no kutamenya. Yego. Bibiliya ikongera ikavuga ngo ikunda abayikunda ngo kandi abayishakanye umwete ngo bazomubona. Ikongera ikavuga Bibiliya yonyine ngo nimumenye ukuri ngo kuzoba batura. Ukuri dukeneye kubwira isi n'abadukurikiye nuko ubwoko bwacu bw'abanyamurenge turi mu kaga gakomeye. Ari nabyo dusaba abantu bose gukomeza kubakangurira kumenya no gutegera ibikomeje kutubaho ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Mwera datarakoze cyane, abakuru bacu uyu mugani barabangubwira wumva ngo ntagira gute ntavunika. Rero nshuti bavandimwe, uyu munsi wa none ikiganiro cyacu reka tukirangiriza aha ngaha, ariko dufite part 2. Uyu mugabo nifura cyane, ndamushimiye. Yego. Yatwitabye. Hari abantu badashaka kwitaba abandi no kubazamura, icano yakira cyane shasha ntabwo iragera igihe kirekire, ariko hari abantu badakenera kuzamura bazabaca umugani ngo utaza gakura zabaga umutafu. None urashobora kuba ari buvutse, ariko kandi ejo buriya utaza gakura azabaga umutafu. Nukuvuga ngo ejo uzoba uri kwindirefa, kugira gusa imbaraga n'ibyiringiro by'ejo hazaza, no kumenya ko ikintu cyose kivutse ko kikura. Turasaba abantu bose gukora subscribe, share na comment kuri Karingi TV1 aho rwose, ndetse no kuri Selpa 5e Karingi n'ubundi TV, aho hose bakora subscribe. Ni jewe abantu kandi ikindi cyanyuma hari abandike kuri commentaire, ni munkenera ndi tayari kubwaba basore, ndi tayari kuganira n'izi mfura z'imurenge, tuzohuza imitwe n'imitari kandi ndabizi ko tuzogera kure. Ndi kumwe namwe, ndabibemereye uko abazodukenera ikindi gihe turahari, tuzoza tubikora kubera kuko nasobanukuye kuko umuntu agirwa n'undi. Abashini bazavuga ngo umuntu bagirwa n'uwawe, umugabo agirwa n'undi. Rero abanga kuzamura abandi n'ubujiji, nukutamenya. Ariko ubundi umuntu mwiza nukumenya ko none wowe wawufasha none isi ndawimenya, isi ni gatebe gatoki, ni esikari uzamuka ukageraho wararusha, ariko ukabigisha mu cyerekezo n'intego wihaye kugira ngo ugere ku ushaka kugeraho. Nukuvuga ngo abo turi bo niba basobanura ibyo turibo, ibyo tubwira abantu, twabwira abantu biri baringa, tubabwira ibiturimo kugira ngo twireke isi n'abantu ko urukundo rw'abanyamurenge ni rumwe, ubuvandimwe ni bumwe, kubana ni bimwe, gukundana ndi wombwira ngo ukunda Imana utakunda mugenzi wawe. Kweri ureka abantu bakundane, turebere hamwe, tuvuganira hamwe, iwacu y'umurenge akomeze abeza. Mwene data arakoze cyane, bavandimwe nimugende muteze bagenzi banyu imbere, mubazamure nkuko namwe babazamuye. Rero turarangije ikiganiro cyacu aho amadubu gutya, amadubu intare za salama. Bye bye.